Abarozi ba Kitara TV nkwenda kubatangira mu Entekaniza Yaitu Tujarike amabara Julius Kyomuhendo musajja mulisa kandi omwiho wabamuli kiro kino Entekaniza eno ngikoleire Muhooro omutawuni kanso ya Muhooro kandi munyamasaza ya Kagadi district. Muhooro abatagimanyire eri ha Fort Portal Road bokuba nogenda Mutoro nokuba nogenda Fort niye no Muhooro. In fact hano hambere nyamereire nugo guno muhanda okutwara Toro abagenda Fort nkaha nigo guno muhanda. Tuli omunyamasaza ya Kagadi kandi Muhooro tawuni kanso. Tukwenda tunyumyanyumyemu ha Kitara TV otaruga. Akazina baketa ndi manzi kuruga ma Robert Prince kakunyumire tugenda kunyumyamu n'abasajja bano n'abakazi bano kuruga Muhooro. It's been a long time since I got you, my savior. It's been a good time. We've been together. It's been a sweet time since you came in my life. Oh, it's been real love, and I've never regretted. Me want for you to believe him working. It's been your hand, oh God. Everything I can handle. You're my good God. Ona yala tamanyire kubaza na stamaringa dola hatabaza. Omusikaza takuze na tata tinawo mu bantu bamutatata. Good things are coming. Bad things are coming. Undi na iwe ndi manzi. Tintina bikonoka mkatahe kibira. Tintina biduduma. Tintina biduduma mkatahe kibira. Tintina bikonoka mukamali na nyowe. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Yabarozi ba Kitara TV akazina baketa ndi manzi kuruga ma Robert Prince kandi mazina kuba nibagambira tuli Muhooro tukwenda kunyumya basajja bano ba Muhooro tukwenda kenga market na supermarket nibyo biki omurunyoro tukwenda kutunda olimi right nkabulikiro Entekaniza Yaitu Tujarike mukuru sebirota kulongisebo amabara gaba kura Kitara TV banyitarukira Asumani. Asumani oli Muslimu? Ndi Muslimu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amabara atingero tugambire oli Muslimu kwenda tugambire Muhooro ebintu bikuru batabita ebintu Muhooro batakurungi okuvuga boda nkuvuga boda bagamba aba boda mukwana muna abakazi buli okahiko mukaza boda ogenda no musaba kanamba kezimu nangwe bibabisuba kuihawo bufuna customer akakuhaka namba kesimu aikara nakuterera ujontwala hano nayo no muterera hekiro kandi ekiro nimbambyamire na nyo nimbanyino wangu mukazi ati nkwenda ninyendo ngambire market nikyo kiki murunyoro market market ni kakatali kandi supermarket supermarket niyo ebintu ebyo ekyokwenda kyona niho kisangumu ekyakubuzireho kyona niho kisangumu nyo ndiko manyire okisanga mu supermarket yoko batundayo nkabiki nabakazi babatundayo abakazi tibabayo batunda ebintu ebyokulya ebyokunywa ebyokwesiga engeri nkegyo kale ramukya abantu abakurura abanywani bawe mukazi wawe bona baramukya Kitara TV tugende maiso ninda mukyaro mwene waitwa ikara masindi okwa mweta usi aliyo masindi okwo n'abarozi ba Kitara TV bona nimbagonza muno ramukya ono mukazi wawe mukyara wawe no mukyara wange adieri muka nkora mukize n'abana bange bona karo sibe kurungi kale sebo omuzeyo osibirota kurungi musajja mukuru amabara gawo niwo Kisembo Apollo oli mwikazi wa Muhooro ndi mwikazi wa Muhooro muno na amani gona unayo okora kuvuga boda yego sebo ebintu bikuru batambita Muhooro muno bintu nibirubata kurungi handi kubi handi kurungi hati shiba bakoleire nengudo nyona mukwegonza andi ecucu tukagiraga mukagiraga tibuhaburwaye bara kutukoraho bagambira hati mukuramuza no kufuna site kurungi muno hina healing site mukusubirwa so gitunga hati market nikyo kiki murunyoro market nikakatali kandi supermarket nako katale baitu buli kimu kyona cyo yetaga uzogisanga mu supermarket yomu hati mukatale biti bibaye byona bambe twiri bicyencuire biri hamutindo gwikire kale ramukya abantu abakura Kitara TV banywani bawe mukazi wawe oba n'abana bawe tugende maiso
Ndamukya mukazi wange mukachumba bunura mama wabojo mpako abamoti abo paka ababoki nimura mukyao niyonge ndamukyao aro mukazi wange aro hoimaho mama wabana mukuru nawe bamutatugume naye ninkura mukyao hoima mukatala emirime kugendere kurungi webale kunda mukyao ego kalo ikale kurungi ego sebo omukuru osibirote kurungi sebo sibote amabara gaba kuru akitati maserura mandera maserura ati maserura Kumanyisa amaserura gaba muruniki ziba sente oli musajja muganda oli musoko ndi musajja munyoro oli musajja munyoro kuyankulire mu basajja abagezigezi hadinayo toina rugezigezi ororusuma omugezigezi ni wakora sente atojja kuntinisa ningamba ate ne kamera yitu noisano jagi tuiba ekiti kisokubaho hati wama emirimo muhore gendeta emirimo tine buzibu kurungi mukora kasente mukaina sente tukakora mpora nakora siyeroho ebirimo netambura kurungi buli kimukirikiriya supermarket nikyo kiki supermarket kabakati ebaduka yokora mu ebintu ekikabuzire kino nokora kino kisanga kandi market katale kabantu kaba katale bet supermarket buli kimukino nokora kyo kisangamo kale lamukya abantu bawe bakazi bawe boina bayinga bono baramukiye tugende maiso bakazi bange bona nyina bakazi babiri na abana mukaga bona imbara mucha mama abana niyo nchumbo boina abana mukaga bakazi babiri basatu hato kubuza bayinga abana omusajja tabambalira abana ninchazara okyazala ensi yona kale hati kankweno omugiso sabe nakazina kabana bahanu bona kasinga kunyumira tukakwa Kitara TV akazina kankusaba ninsaba akazina kwete Edikenzo tinkwe nyokwenda kabunyoro tulya bunyoro tukubaza orunyoro akasamu design ekimuli kaina vidi paka kaina vidi kagine tata kalo sibe kurungi kale sebo asante sana sawa omukuru osibirota sibire kurungi sebo mirembe Maria nkuru ojwere na kasapuli ojwire nema bazona amani abantu bakura Kitara TV ahure maraka ga kurungi ojwire nema mukamali nayiwe okahebwa omugisa bakazi bona hate kikora ebo bano some kikora kyo kusemererwa kitandika kita ekyo kusemererwa ekyo mu rujungu bamu akanywenso bale bya glorious mysteries alo soulful mysteries okusano bimanyire muno okasoma katakisi mu yamani muno hati amabara gawo niwo mubangizi Michael mu business ya mobile mananu muhore kurubatete kale tambula ne kugenda mpora bwensonga ngero korora nti hakabamu obuzibu bwa corona tanapu y'abantu okurura ntaitwa bwensonga nekyakanda kujja mu competitions abantu bangi abagukora omulimo mwingi muno so okurura ngu tanapu tukora mpora hati muzeyi market nikyo kiki mu Runyoro market kali katale kandi supermarket nayo nke eriduka kale ekukira haduka ezindi supermarket oniko bagetera super na market super of course neba nerukaminga abantu bayingi akweko ine ekibakweta self service wekomera wenga ya ukaine haduka ezindi hati damuki abantu abakurura abanywani babo habona tugende maiso kuramukya abantu bona bakundura saze n'abanywani babo bange bayinge nko baramukya bakastoma bange Sratwa ba Bosco bayingi banywani bange bakeje kale osibe kurungi kale sebo mwebale kutwikaho bekangweri shori shumba oninge nyonye bumbato bwana wayo nukonda murinde nuwe rubajuru wanje babona banje nuwe wanje nuwamanyane byanye mweto wanje owiti igwire tawo chinge oshitamo karo lyo mtuze mawe winogo wanje murunje no mwigare 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 empako yawo aboli olota aboli koroti nanye yange mpabuze yange twabuza obobota manyene mba nongamba empako yawo nayo kande yawo niwo yange ni nyamoto ndo amoti oli kurungi ego mama baraga niwo shila oli mukazi Munyoro ego shila ikande rindi kama hato iro shira kyo tamanyire bobano ramukyo musajjo murungi nkanyo uteza amaju
Saa zino tugenda na .com. Ate abakini musisebyo buhangwa mali tokusa kuntereza amaju nondamuki Amaju agakibyo bikawao. Bikawao bikagenda n'omulembe gwobote Yego. Mulembe gwa Museveni busa kuteza amaju kale ate nambe tukusangira okora mu supermarket nayo Yego. Hati nikyo kyenyine iki market nikyo kikimurunyoro Market ni kakatali. Kandi supermarket eri nkaduka okusokusanga buli kimu. Hati muno buli kimu kirimu Ebikusinga birimu. Kale hati ramukya abantu bona bakwetaaga Kitara TV bamenywani bawe ba student bagenzi bawe tugene maiso nintumira bazere bange bona n'abanyandi bange bona abanyamasomere nabo n'abakunyenda bona kale osibe kurungi nayi osibe kurungi madam osibire oti kurungi amabara gawe baze kurungi n'amaani amabara twaikya Grace twaikya Grace kwaikya twaikya hate ere ibara limanyisa ibara ly'omudini nanyo nikonya sangi banduke business zikuru batazita Muhooro hano business nuko zitabwa corona tizirungi hati iwoli bigine ene mirimo yokora ni bageta bata mirimo kene eno emirimo bageta secretary studies Kumanyisa oli secretary services yes bine byo kutyping oli kafuru muno oli wamani ningeza tukuli muno market nikyo kimurunyoro market katale kandi supermarket tinkakenga busa tokikenge kalo ina banywani bawo no musajja wo muramuki wa Kitara TV tugende maiso mwine ramuki yawo tugende maiso musajja wange bakumweta tugume Frank yes abanywani bange nabo bayingi abamuti barohanuna ramuki yayo nkabasato nanka nintumiraho bagenzi bange tuli bamu muhumule abanywani mbaina betu nabo abakusinga basaije kale osibe kurungi kale nayo sibe kurungi muzeyo sibirote kurungi mukuru amabara gaba kuri TV tugende maiso bayita bright kandi lile libakulirireho buro apuli jumpaku bright aina byona nilieri limbaini nyende bemene mekuru bateta mukutunda hane mpira mpira ati gunu gwa tractor gwaki gwa kanta supermarket nikyo kimurunyoro supermarket niko akatale supermarket yabanki nketenta sagamba akatale akabuli kiro kandi market akatale market katale kandi supermarket no katale betuko kaba muduke fixed kama kikaro kim wena banywani babo kusakura mukiya Kitara TV tugende maiso baramukiyo bamukiyaho John Mary alihema mutawuni aho agaba na wali hoima mutawuni ene baba ina na kazina kasinga kunyimira kabana bahano nako tukakwe kazina muja kompereza aka Figo West kazina kyako kona kamura yenda akazina kona aka Figo West ego kale kakunyime tukuhereze samasa kona kamura kampereza abarozi ba Kitara TV samasa makuru ga Figo West kakunyimire otaruga Entekaniza Tujarike tukiyali Muhooro tukyanyumya muna abasajja bano n'abakazi bana ba Muhooro Peace and fire, money boy music, sounds of Figo West, master skills. Bokeire gekialero nyaimuka, amaisha nyaganaba, nyateza majo nyasaba. Mukama na kialero kukikukwasa, ompereze kyokulya, amirimo yenkora. Embaline sati nyabijwara neiba yandora neiba mama neiba yanyeta anyumize otabaire kababalize ngotarwaira kwekozesa akutose ibara abandi yapfuye orugambo rukabalemesa nebyokora samwasamogo
Baka balemesa n'ebyokola abanyoro nitwetomera abanyoro nitwesamba abwate nitwetomera. Mzee Osibiroti kurungi muntu mukuru konunyirira niwe abakazi ba hano bokusinga bamazire mu muhoro muno kwa okusana na kasente karoha no muhoro kuchakaza abana babandi kwagwireyo nangwa amabara gawo niwo aheba Christopher okora mulimo kimuno muhoro mbabu chamani kilo yenyama yesente zinga ntwara gumne kumina yembuzi gumu kitweka genyama kamukagitembya kiki busabuzibu enyama mujja kuzitubingaho mbera yensi nikwe kutambulira muze enyama mujja kuzitubingaho kwa tokusa kunchwera onke bitano okampera utugeze nka gumu 3 kandi ensubura naito niko tukwa tusubuire tosoko kugenda kuli bakaguza bei ya haiguru kandi yo kejo katunda bei ya hansi atare enyama kubeina kilo nyingi nawera nikisigara nuko chikai hati market nikyo kikimurinyo market akatale kali kandi supermarket duke enkoto kali lamuki abachali babona bakasituma bakugura enyama tugende maiso ndamukizeo nikankwatire lamuki ndamukizeo mzei naramcha mtawano wanga asavini na nyina nyo na roni oina nakazi nakababa kabanyura kasinga kunyima tukabahereza bukire ko aka kikiromyo kale kakunyumire kanyumire omukuru Osibiroti nsibire kurungi waitu Osibiroti mukuru joire black and white biki ebi black and white kyo kunywa kiroha kyo kunywe kokterwa kokterwa mpora sangire ni munywa na akantu akantu bakanywa mpora magezi hati kanzoke mpabuzi okusa kunywa litanka zinga nyekyo ekitufu kyonyine tinywe kiri yaho muno yiti nkasangira meza yawo kabera meza witani nyakanywa just nyondi wa business hano nyine bimkora amabara gawo niwo amabara gawo mata Kisemba Richard empako yawo yangu eba amoti oina abakazi bainga abakazi tinyine bazamananu tinyine mukazi nomu kandi akurura nomwe akana maiso akame tinyine ekitufu kyonyine tinyine mukazi wene kandi girlfriend bali yo ku magezi mpani ngo kwa bali yo kabainga just ngambiro mukatito basatu magezi ochikenga basatu bali market nikyo kimurinyo market nikakatali kandi supermarket ngugamba shoprite is it shoprite yes supermarket nikyo kiki supermarket nikyo kya buli muntu wena kutwala kya kwenda manya niho kusanga buli kake ekintu kala mu kyabantu bawo na girlfriend baba basatu abo tugambira abo nambara mukizeo ba girlfriend bange era mukizeo muno na bakasitoma bange bakasitoma bagule ebintu ngo bokuru ahantu ine zibalubu tuine TV zihufa ati bindi bireke boli bano enda kujja kulango ja kujja twena kasente kale osibe kurungi kale nayo sibe kurungi mwe bali muno madam Osibiroti nsibire kurungi amabara gawo niwo ambara negameri nkururo joire t-shirt ero kigambo kikino kigambo it is just for decoration kigambo kisoko kisomere kigambo I don't know tikimanyire mali tokimanyire nyonki kusomere baketa sweet frog omange kikumanyisa murinyo ekikere kikunura kimanse ebikere obiri aliamo kimbiria tobiria okora mulimo kimuhoro nambe tukusangira osone ngoye market nikyo kimurinyo market ni kakatale kandi supermarket ni yeduka yogano guramu kimu baitu biri bintu bingi bitabuire baitu biri muduke hati ramuki abantu bona bo kwenda abanywani bawo na mukazi wawe na musajja wawe tugende maiso ndamkize umusajja wange bigirwa jime ndamkize abana bange ndamkize mukati wange na isi ndamkize na abanywani bange bona kale osibe kurungi madam Osibiroti nsibire kurungi Osibiroti kwendo bazona amani so that tukautura karaka kawa kurungi akakuhehera nsibire kurungi Osibiroti amabara gawo niwo Juliet ni bazorunyuru niwo ninya Juliet kandi rindi naki na kitende na kanwagi na kakiyako naki Juliet hata mabara gawo gono gachwera niwe Juli niwe naka Juli hati gabaze gona ganjuriro naki Juliet ago ganjurire gona ugamaze nakatudde Juliet oli mazire niwe nakatudde Juliet ondupire market nikyo kikimurinyo
Katale. Kandi supermarket. Oredo gami supermarket. Ati supermarket ni kiki? Erinka eduuka. Nambere okusanga ebintu by'okugulira. Ebintu byona. Kale oyina abantu bawo banywani babo okusakura mu kyawo. Ndamukiza abantu bakagadde bona. Oli wakagadde oli wa Muhooro? Hona. Oli wa Hona. Kale osibe kurungi. Kale nayo osibe kurungi. Mukuru osibira oti? Kurungi. Amabara gawo? Mugisa John. Mugisa John. Ya. Okora business ki Muhooro? Boda boda. Bagamba ati baboda museera muno biro bino. Ito tuseera abasoboze ne bakutuseera. Bakubaserereza. Muno. Hati buzibike mukusanga mulimo guno gwa boda. Omulimo gwa boda boda abasuma. Batoli kubi. Bakubatera muno obuyondo. Obunyondo. Batoli kubi ati ntusaba government etuyambeho abasuma abo. Kufa kuhingura ine. Hati market nikyo kimurunyoro. Akatale. Kandi supermarket. Niya supermarket niyo kutundira ebintu ebyeduka. Supermarket? Supermarket. Biko kana bitane eduka. Akatale kanu kabantu bayingi public kabantu bayingi. Supermarket duka. Yeduka. Duka. Lamukya abantu abakura Kitara TV na bona tugende maiso. Ndamukya mama wange Teresa Kurabako, ndamukya Salongo, Joseph Salongo, ndamukyaho mukyala wange bona mbaramukize naba boda boda inywe nambaramukize. Mukyara wawo gokendeze tumuhereze kazi nakya akabana bahano bunyoro. Akabana ba bunyoro. Ono David akaba David. Akaba David King. Kazi nakya. Kanyeberem. Akweberem. Kale abarozi ba Kitara TV akazina ka David King akakwenda kamwebere mbaitu katumuherezo baby kuruka ma David King tukyala Entekaniza Tujarike tuli Muhooro taruga Kitara TV na maisoge bambi gali more baby no mwana gasebela maisoge bambi kantu amulika gira maisoga baby yakazarwa icho ni mwana tukikirire omukicheka kino kiyonda kumulengezaniza kiba kizibu kuba busayondya kumuhika hayi mama busayondi mumitano yona busayondi sera busayondi niwono mwana yasingire ali more baby ali more baby na maisoge bambi kali more baby ali more baby ali more baby na maisoge bambi kali more baby arumate na dingisa adingisa omwana kale omwaseka na mwegamu muli omutima gwegwezere omwaimuka ebisigi osima mukama mali hawe emirimo ye obulungi bwaiguru niba bulungi n'obwaina munda engonzi y'abantu baigi besimbisa omwana ono baby ali more baby ali more baby na maisoge bambi kali more baby ali more baby ali more baby na maisoge bambi kali more baby Madam Osibirot Korongos amagara Maronji yongera hira kubaza mpora tibakuhura nuko nkubaza nti nyompora madamu hati shi ori omuvandime ori omunyankore ndio munyankore ori omunyankore owembarara amategari gagara gari omuka hati shi twakushanga hanuya bintu nokora biki noguza biki wine spirits na maize na mizi business nizitambura zita kurungi ni nyenda kukenga market ni chechi ni nyenda kubuza market ni chenchi market nichi ni chenchi ni bacheta bato muri Nyankore akatare kandi supermarket ni bacheta bato muri Nyankore supermarket era still nchiguma supermarket ni chiguma supermarket muri Nyankore neduka uri mukubiha neduka kati hati shi oinaba nywani babo kuramukyaho batumireho Ramushiyaho aba mukakuri bamukaikuru bona aba Muhooro n'abakagada bona tora shokora mishe bei chawe bei chawe
Nacho nakiramutse. Kiramusiye ukigambe chebe cyange nakuramusiya mbwenu. Tinchine. Iyo nobi. Tinchine. Tochine ati shi no yenda nkutolezo mushiza a TV saheji. Torenda. Yeah. Kale osibe kurungi. Kale ne osibeji. Haja tosibirota. Sibire korona. Salamu alaykum. Alaykum salam. Bojeira kedo kasoka practice ngeri okubaza nowena no oheheire otyo kiki. Subhanallah. Subhana wa ta'ala. Hati business zikurubata zitano bufitingi mu bukora hano. Tufitingi tukolera kimu business alhamdulillah Allah karim. Amabara gawo niwo. Amabara gange bayita kusemererwa Sara. Kusemererwa? Sara. Sara ozarwa muno Muhooro obo ozirambo ijama. Ndi nzarwa ya muno. Nzarwa ya muno Muhooro. Market nikyo kimurunyoro. Market ni kakatale. Kandi supermarket. Supermarket yani niyo ugamba the place where you go for shopping. Murunyoro tubibaze murunyoro. Murunyoro. Supermarket. Yani eduke ndongo semu. Ina uri muganda? Ndi munyoro. Tubaze urunyoro. Supermarket nikyo kiki? Supermarket ni eduka ye kutunda ebintu ebyokozesa oba sabuni munyu sukali migati baitu ebi Byatebe tiribakusaba kubitunda mu market. Mu market bakusobora kubitunda baitu nibye ebintu ebisotingire kurungi. Kale oyina abantu bakusakura mu kyawo banywani bawo nomusajja awo tugende maiso. Banywani bange nkuramukiya abana bange nkuramukiya munywani wange bamweta Kiza Stella Alihoima. Ekando musajja. Musajja muramukize na wakibanyire. Muramukya na haki zaye zindi bakabaro nabo baramuki. Bona baramukize insha Allah barabari. Kale hajja tosibe kurungi. Kale bambi. Nyakazairo sibirota. Kurungi. Amabara gaba kuri Active TV. Omutoni Fadhili. Omutwe? Omutoni. Omutoni. Naye oli muhereza? Ntende. Oli omuri mwikiriza? Okwawukana? Kuhwireho. Kuhwireho. Ati tukushoko tugambire hano nambe tukusange niho kolera obo bungire bunga hano. Nye niho nkora hari. Hale ifo. Otunde engo yenkuru. Eze chikaide. Bikuru batabite ebintu Muhooro business. Business ni kwezi tyo ziri batampora mpora. Market nikyo kimurunyoro. Market murunyoro akatari. Kandi supermarket. Paka imeni supermarket. Supermarket era nikyo murunyoro supermarket. Nyete manya runyoro. Ati muruli mikiro rokenga rutoro. Mu Ruganda bitune babita supermarket. Kali duka libyo okulya. Namukiya kala abantu bona bakuru TV tugende maiso banywani bawe musajja wawe. Nyowe ndamukiza abana bange, ndamukiza musajja wange, ndamukiza na Nazara wange. Kandi umusajja wawo ogwo ni bamwetoa mutugambire mnempako yayo muteko obubaro burungi bwa sweetheart no bwa. Sijanga mutarari. Arali. Hati arali no enda tumweka zinaki. Mumuhe Empeta ya shiba. Empeta. Kakazina kempeta no saka tushampolinga tukakenge kurungi. Nyote ndimanya kuyimba ndiko kizimbenja kwa butimbe manyere kuyimba. Kale osibe kurungi. Kanyi msibe kurungi. Omurungi wange niwe machura wange wenda nisera niwe omurungi wange niwe machura wange wenda nisera mu bakazi bonna niwe ochota nisaba mukama tata anyamba murungi akungoza mukama tata esara zange ziwulire yamba murungi akungoza mu bulimbera tarurukanira byabandi kendete nikyasima botenywe abakazi bengi ono machura niyora ndoleraga urwaire no mu businge atwoki oli so nice omurungi wange niwe machura wange wenda nisera niwe omurungi wange niwe machura wange wenda nisera mu bakazi bonna niwe baby kalitintina baby nisangalizire security ya mani
y'Amerika dore amazima baby ngere nkunyirira abwawe machura niyisa no munyagulya kwinenda gali mazima ninkwenda atuoki wange kabagamba likwatao ni muchako bulyo atuoki gali mazima machura wange lero lutwendo alitana kuzungira mundi mucho yone vili atuoki omurongi wange niwe machura wange wentanizera niwe. Yes, abarozi ba Kitara TV akazi na baketa machura kuroga Madefu Kisonsogoro omwana wa Kagadi niko katwiki hanteka niko katwiki hakumalira kwentekaniza Yaitu Tujarike kandi tubaire Muhooro tubaitwenda kumanya market na supermarket nibyo biki ebigambo by'abantu mubihulirire bibaire ni babaza ngusima hona nambiro kabari no tuhondera musiza heru munyamasa zizembaganiza za kibale iwa baire na hondera entekaniza Yaitu Tujarike hakitara TV ngobasima muno inyenywena nambe abaikara abataruga entekaniza Yaitu kubasima muno banywani bange nywena muno na bampondera muno imukubasima muno kandi boboraba ngo muno ndikwa kubandize kuba no tuhondera na subscribing channel yaitu na YouTube channel or liking page yaitu no Kitara TV so that tushigale ntulubata itwena nitunyumirwa machura kazi na kanu katwale maiso mutaruka Kitara TV mubai omurongi wange niwe machura wange wentanizera niwe omurongi wange niwe machura wange wentanizera mu bakazi bonna niwe Wemba myamire niyo wendota ebiroto byange byonna bojo birota kitu kimo machura wange machura kale kwendo kimanye no fire can cool without water gani mazima bombura mpura nimpwerekera ese nongazi kireke lifundira micho kurora machura nyenda ngume na iwe buri dakika mama omurongi wange niwe machura wange wentanizera niwe machura niwe Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.